clear tu te chibai le ve kule kumsah ni le somni le pathum SBI Clerk Junior Associates Hnaruak notification ti chu ani le ta a post work zat Hlawh thiam na ngai te job profile hnathawk tur selection process exam inbuatsaihna dan tur exam an kalpui dan tur le syllabus form fill up dan le SBI Clerk exam inbuatsaihna tura zir tur lehkhabu le study materials chungchang tun chuma hian kan soi le don ani post work zat en masaila SBI Clerk post work zongzong zat hi post sangria jasari somsari le pathum ani a nikum kumsahni le somni pahni khan SBI Clerk Hnaruak hi sanga zali somre le paruk ani nikum lam ai chuan kumina hian engmozatin atamani state wise post vacancy han en le thuakila atlang pui thu in notice data zofa ti lo hi chuanin ka channel kan en lo wangin state dang hi chu han thlur bing vak lo maila zofa te chen tamna notice state le bikin Mizoram chunga post vacancy kan thlur bing don ani asama hianin post zali somthum Arunachal Pradesh somruk le pakua Manipura somni paruk Meghalaya somsari pasari Nagaland somli Tripura somni le paruk Mizorama som le pasari ani don ani nikuma khan Mizorama post som arwaka nikum ain post sarin kumina hian tamzo kani Mizoram bi ka post som le pasaria hianin ST kwata pasari EWS pakhat general kwata hianin post pakwa arwakani kan ria tu chu STMO general kwata ang hianin kaini mizo te chuan kan deal ve thaini kan du phot chuan tin PWD rualpan lo tan post pakhat ex serviceman tan post pakhat reserve ani bokani deal theite thiam na ngai te SBI Clerk na deal tu chuanin graduate pass angaya graduate phot angai ti na ni chu tin graduate final year te tan po khan deal thei ani don ani local language thiam angaya Mizorama chuan Mizo Manipura chuanin Manipuri khatiang zel khanin regional language local language khathiam angai ni deal tu chu kum somni atanga somni pariatin karani turani a STSC tan kumnga upper age relaxation o mga somthum le pathum thleng tan deal thei don ani PWD rualban lo STSC tan kumsomli le pathum thlengin an deal thei don ani Hlawh salary han en le ila bank zonga hian SBI hian pay an nei sang bera allowance neu po hi a thaber ti la consensual tam lovang Hlawh hi singkha sang kwa zakwa tanga singli sang sari zakwa le somni in kar ani dona starting basic salary hi singkha sang kwa le zakwa ania allowance neu nen chuan singthum sanga tanga singli borvel khathlatin an Hlawh thei don ani job profile an hnathawk tur berat en le ta ila SBI Clerk te hian customer lo chon te bank account hong tur te lo buai pui online transaction manga khatiang lama harsatna neite le complaint omte lo buai pui demand drafts tin bank statement lo isuang chi te customer deal ba ka hianin branch manager te lo pui faxing scanning le copying khatiang chi tin paperwork te po kha an khoi tel thin bokani selection process prelims le mains exam omdona tin a local language test kha ato bera omdona ni phase 1 prelims exam online exam hianin MCQ vekani dona mark za question za darkar khachan hun omdona ni prelims exam hianin paper pathum omdona English language 30 question 30 marks 20 minutes numerical ability 35 question 35 marks 20 minutes reasoning ability 35 question 35 marks 20 minutes ani donani negative mark omdona question pakhati diklawa khan 0.25 marks an katzel donani prelims hianin section wise paper wise cut off mark omdon lovani phase 2 main exam online tho ani dona MCQ vekani donani mark zahni question za somkwa darkar ni le minute somli chung chan hun omdonani main exam hianin paper pali omthunga general financial awareness 50 question 50 marks 35 minutes general English 40 question 40 marks 35 minutes quantitative aptitude 50 question 50 marks 45 minutes reasoning ability and computer aptitude 50 question 60 marks 45 minutes te ani donani negative mark o manga pakhati diklo zela khanin 0.25 mark an kat donani
kan hria tu chu prelims exam kan mark score hi merit list atan chiar tel ani don lova mains exam theinan chau khania poimo ani mains exam kan mark score atangin merit list le rank kan siamanga state le category wise in an en le anga final result an siam don ani mains exam atling te chu local language test nei turin ko an nianga heti huna hianin class 10 emo class 12 fa local language lanna mark sheet certificate kha show angai don ani Mizoram thok tu tan chuanin class 10 class 12 fa Mizo language subject kan lagna kha show angai tina ani chu apply dan tur en le ila application form hi November ni som pasari atanga fill up tan thei ani a last date chu December ni sari thleng ani yang form hi online atanga apply tur ani a apply na tu link chu hemi video description a hianin kada a link a kan click anga ti chuan a registration ti in form kan fill up don ni application fee hi STSC datan choi omlova general OBC datan zasari le somnga ani don ani SBI Clerk online form fill up dan video hi ka channel tho hian karon upload le dona kalo ngai ven don nia exam inbuatsaihna lam prelims le mains exam atana inbuatsaihna tur zir tur study materials tu datan chuanin ka website kamliana.in khan exam inbuatsaihna tur question hlui solve le study materials oma membership mantlom te join in zir tur PDF tak tak a hmu thei don ani tin zir tur hi dalu bel zel ania daily GK current affairs te Mizoram chunga exam hrang inbuatsaihna tur study materials te po ombokani mamo te tan chuan ka website link hi hemi video description a hian kada a kan lo join mai don nia